Senyor Ananias Manutois, Husi Aldea Nitibe, Bairro Poasbot, Suku Usitaku, Posto Administrativa Nitibe. Senyor Ananias Manutois, hatoon ni preocupação ba governo central liu ba presidente autoridade raiwa. Kang Ananias Manutois. Ananias Manutois. Tuis. Okay. Aldea Nitibe, Bairro Poasbot. Suku Usitaku, Subdistrito Nitibe. Kata governo anterior, nia serviço te onai tinan hitu iha EBC Poasbot hanesan posisaun guarda escola. Mai beto ikus iha governo saung agora o nono governo agora hapara sirenia kontratu. Preocupação do governo agora, kan governo hulur diop anton hitu bin guarda escola. Lalu governo muniti inem nasa kau mas coordinador di escola diretor sintro ni matong na iho musnas kan ijazah SD i atam ambi pekli ijazah SMA agora governo ni no entua flemo segal kan ingin mu ijazah sa ina sekolah ni SD kelas 4 fenomen agora lah me pembi S 2017 tahun ini 2023. Mai be Senyor Ananias Manutois começa o fulan janeiro to fulan abril 2024 lasimu salário. Nas sekolah lupan ko fundes ni kefunansa ni kasanas. Aus mas mi kan baik nang ka fusa atakan au funi takan mat. Selama funes kan au jaza. Funen lenan fun halna langsung mat au sim an. 2023 tahun 2024 lah nak ko funes ni mate funhan. Senyor Ananias Manutois mos laran tristi banhir haparania kontratu sem reconhecimento. Senyor Ananias Manutois mos husuba governo central liu presidente autoridade raiwa ukun labelo diskrimina. Para kau kan fefa karta. Alang lil bakau nak humusnas. Ya harus tahan lu ganti koli ijazah SMA. Senyor Ananias Manutois hatutang katak. Haparan ni serviço hanesan posição guarda escola ou haparan ni kontratu começa o fulan janeiro to o fulan abril 2024. Hora jang katak tem que usa diploma secundaria. Mai beto ikus na realidade ema ida troca Senyor Ananias Manutois la iha diploma. Sekolah ni SD kelas 4. Au mu ijazah SD. Ini SD kelas 4. Kami ijazah samsa. Guarda sekolah. Di sekolah. Sekolah ini Poasbot. Tahun itu. Tahun 2017 sampai 2024. Tam funan haba 2024 fun haba nana betul selatan semasa tahun. Oke mu fasad. Oke, leo. Para kau nak kau bah fun nese ni minta fun haba. Funha tanggal 25 Funha harus mas. Dulu kau pun 25 Funha. Senhora Rosa Tefa Husi Aldea Haufe Sukulela Ufe Posto Administrativa Nitibe. Hato ni preocupação kono ba full enforce iha area rurais. Naran Rosa Tefa Aldea Haufe iha Sukulela Ufe. Posto Administrativo Nitibe Police Force niyan. Ya 20 kilo niyan. Ya iha fohone ni fulin mak $17. 20 kilo? Ya 20 kilo niyan. Sensa 25 kilo niyan sila fo ame ho 18.50 dalam rumah sa ami debit iha kiosnya di sila fo ame ho fulin $24. Saya gira ami iha osane ami sila ho $24. Saka ida may ines 20 kilo niyan los 25 niyan si quando ami debe karik asa hola di ba 40 dit karik ba 40 dit pues magselo foi silo ne mak 24 ne 20 kilogram niyan mas karik silo keras antang iha na ba iha 20 kilo niyan ami silo ho $17 $60. Untuk 40 dit mak 24 ide mas ne 20 kilo niya 20 kilo niya
Okay, ang senerito. Obrigado. Tama. Obrigado. Tuir observação APV 23 online news sa to komra desir ni preocupação ba governo central liu ba presidente autoridade raiwa. Maluk Shira, atuhetan informação nebe factuais no atuais, ketahaluhan inscreva iha canal APV 23 online news, hane hambutao notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.